Odakle je ideja za Love Island? Bio sam prijateljem na kavi i on mi je tad rekao, sjećam se, ti bi morao da se prijaviš za Love Island, kao da je to tako lagano. Ali kad sam živio prije par mjeseci u Dubaju, već me je američka produkcija našla tada preko Instagrama i počeo sam sa nekim castingzima, ali poslije toga sam odlučio kao da prekinem. Nakon toga, kad sam stigao u Ljubljanu poslije 2-3 mjeseca, našla me i engleska produkcija i onda sam si rekao, to je već drugi put, moram da probam, moram da idem u to. Pa moram da kažem da u školi nisam bio najidealniji, ali sam uvijek imao prolaz, što je najbitnije. Kad sam bio mali, sanjao sam da postanem profesionalni nogometaš, ali baš na velikom nivoju. A da ne bi bio model, nemam pojma šta bi bio. A kako sam ušao u modeling, pa ljudi su me primijetili i tako sam potpisao za modeling.